Цяпло сонечнага дня, усмешкі, кветкі, пажаданні – усё гэта было для іх, выпускнікоў 2026-га. У гімназіі каледжы мастацтваў педагогі, бацькі і ганаровыя госці адпраўлялі ў дарослае жыццё 58 11-класнікаў. Дарэчы, 13 з іх прэтэндэнты на залатыя медалі. Школьны карабель пасля працяглага плавання урэшце прычаліў у патрэбную гавань. І нават татам і мамам не верыцца, што іх дзеці так неўпрыкмет выраслі і ўжо хутка будуць складваць сакваяжы, адпраўляцца на вучобу ў іншыя гарады і пакідаць бацькоўскі дом. Свята апошняга званка – гэта заўсёды цэлы букет эмоцый, лёгкі сум, хваляванне, радасць і надзеі. Это неописуемые эмоции. Все-таки любой со мной согласится, любой выпускник Республики Беларусь, бывшие выпускники, будущие выпускники. Конкретно у меня такое же настроение, как и у всех. Такое игривое, да, порой волнительное выступление, экзамены, но все это преодолевается, и все идут во взрослую жизнь. Поэтому, наверное, из таких пожеланий – будьте самими собой. Я хочу сказать учителям и своим одноклассникам большое спасибо за все то время, которое они с нами проводили, за всю поддержку. Ну, это было очень круто. А насчет будущего я собираюсь поступать на архитектуру. Надеюсь, все получится. Я была на хореографическом отделении. Вот очень благодарна Ольге Анатольевне, которая все эти 11 лет была с нами, помогала нам во всем. А у меня экономический профиль будет. Я еще рассматриваю пока университеты, куда буду поступать. Но надеюсь, что все будет хорошо, я поступлю туда, куда хочу. У гімназіі каледжы мастацтваў вучні атрымліваюць не толькі трывалыя веды па розных прадметах. Тут кожнаму дзіцяці даюць магчымасць адчуць сябе творцам. У звычайным бачыць незвычайнае і праз музыку, жывапіс, танец, тэатр, перадаваць сваё бачанне свету. І заўсёды побач любімыя настаўнікі. Я пришла 7 лет назад в эту гимназию, мне доверили этих замечательных ребят. Конечно, 7 лет мы вместе шли с ними и пришли, конечно, к этому 11 классу. Сейчас это прекрасные, талантливые ребята. Естественно, что я очень волнуюсь. Волнуюсь за их судьбу, за то, как она устроится, за то, как они сдадут экзамены. Но я желаю своим ребятам всего только самого наилучшего. Пусть их в жизни сбудется все, о чем они мечтают. На свяце апошняга званка віноўнікі ўрачыстасці падаравалі гледачам сапраўды класную канцэртную праграму, перадалі традыцыі і сімвалы установы дзесяцікласнікам, дзякавалі настаўнікам і бацькам за цярпенне і падтрымку. Ад раённых улад гімназіі каледжу мастацтваў уручаны сертыфікат на абнаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы. Дорогие ребята, творите, дерзайтесь, четко идите к намеченной цели, никогда не пасуйте, и я уверен, что у вас все в жизни получится. Еще одну вещь, которую я сегодня всем вам хочу пожелать. Я желаю, чтобы независимо от того, куда вас забросит судьба, жизнь, вы всегда помнили, что есть родной город Молодечно, где вас любят и ждут. Апошні званок празвінеў лёгкай незабыўнай мелодыяй і тым самым стаў фінальным акордам у дзяцінстве 11-класнікаў. Наперадзе цэнтралізаваныя экзамены, тэсціраванне і выпускны баль. А ў верасні ўжо за парты сядуць іншыя выпускнікі. Класныя кіраўнікі адправяцца ў краіну ведаў з новымі класамі. Але педагогі будуць з нецярпеннем чакаць звестак ад сваіх ужо дарослых дзяцей. Апошнія абяцалі заўсёды быць на сувязі. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ.